Piu also o tiwal an Toriotan. En es was es din e bekin. Eo en nebeut a zo bet dalret evit dalret a vicher me vestra. Ini plugerne zo bet e chuet e blaves daouvil dek. Ja. Hag a raog e yo a bet bon manifestadegou peus que jonge ma tre da viret e viche tenne kuit an dud divar déjà blavechou 1930 ou an kroget déjà da den a lot da Hantoriotan a blamour a re oa krez ar mor da istol oa bu espontus deo a re a ranke choum pel a vechou hag be paket ar vech e benag ya hag evit gounit ahan e kutez a beiatut e just ie quoi hag e blaves nao a pevarugen yo bet e plugerne da genta hag e la hal ie en tamig manifestadek da re oa tiwal a Toriotan a dreistol e blaves pemzeg a pevarugen et ce bet a pezo a bet anvet e un son et lumière tan a kurun hag pandeiz a pannoz ez e ar goulou hag a c'hornbout en dro ja an vez kenta en esver o do a klemet hag e oa bet gweleat me mestra peogwir yo do bet prenet ar congelater deo da kad bouet skournet hag ie an tele liou ja hag ar brevez a prevechou a raog e ranket mant an aout gant en tamm bejin quoi hag a eo a grea deo en tout ar baradrebet eus ket ar drein e mosse a da houden e blaves pemzeg a pevarugen e peblear e barz an nol Toriotan ez eus bet er manifestadek a zo bet padet pel hag pandeiz a pannoz ne ar goulou hag a c'hornbout en dro quoi. Hag e plugerne da poent yo a Jean Malgorn enez oa choume pel e plugerne enez oa ganet enez eusa hag oa kas an traoù en dro quoi. A da poent e lavare neue ma vez tennet an diwalerien ma ez denne beken e barz ma c'hoarvez en dra bennak, ma negav en dra bennak, ma lach ar goulou pese, penans e regret, bon, vraiment e c'hwez an ober, mais da hout eze, piou a gempenno, ie pegret loden va, da ho labour oa lakad a lettern ar goulou en dro a lacha, mais da hout eze kempen gwalri, hag ie liva en dro, hag eno gant ar mor, hag just liva en dro a c'hoatach, kempen ar gwer, destum a la bousset maro, la bousset maro, Greg Maria la bousset da zad Abraham en skrivet de leo e armen skrivanier ez vet e choum e barz e unan hag e lavare oa spontus a hamitin e yo berniou la bousset da lahet de fritiet da goulou quoi. Hag ie piou a gempenno neue a re a yo da fall ie hag neue a pa de tut bugale a skolioù pet douristet, piou a gwelloc'h a rezo tiwal ar goulou, a c'hoar. A zo gwest a zisplegad an dud, petra yo en tourtan, petra yo bet istor an Toriotan, a baoe a pen kenta. Me bon, da houde oa me mestra bet tennet an dud an ebeudou diouz an Toriotan, pan e fe unan pezaou, zo bet dalret evit ar vicher, quoi, evit gouzout ar vicher. Me da ha bel, da ha vrez, hag me ha ler a zo e ler me c'hellan kas an traoù en dro dre. Ya. Ya, an dud a lavar bremañ ez eus ket dioum da hoto, blamo bremañ gatoù d'an traoù nevez, me bon lo da lavar mestra e c'hellman a reze a dreuz ie, hag bon. Setu mestra hag in bet dalret ie ranket e touez an traoù istorel, quoi. In plugerne lakom zo ranket e daouvil unek e touez an traoù brav, les monuments historiques, bon, Kordouan zo bet an ikenta bet lakiad e just. Voilà, evit dalrer chonj ie deus an traoù, me matre c'hellon talvou servichou die lo da lavar, servichou d'an entral, o da la lavar ar kontrol e c'hellon servichou droaz evit
au labour, quoi. Alors, Petrara, un dal en dut, au labour à des bars, pas des gizma lavaron, peinture sur mer d'égale propreté, André, la varenne et l'arsenal, cantor, non? Vraiment la varenne, André, y est, quoi. Hein? C'est livet, agad livet, quoi. Hein? C'est la gâche en namzer. Alors, et penkenta, d'accord, mais au deuxième point, au lacadandu, d'ajout mentoriotan. Et plus gerne, in en esver, d'accord, en tourtan kenta, il y a une an, à Gazea, cuita en enesen azea, area, Inez da bo gerne tu benak, a gezia da besketa, da granketa, da bakaligistri, a gezia da verzaneo da hude, de jumeke va en enesen que jaman. C'est un turiotan de la varet et au rit staganden da revro, da redour. C'est et d'un point de scro lorsque da neo da go d'entamik jardin, entamik liors, da go legumash. Aman en eswege jus an doar wa dister me beje na yo for spegemen da hu de zeo de gelet die koud an evalet ama wes kwelet an davet ama davet saud zokin saud la chenou et vite koud bouet die quoi leas ag matri le ven ke casa leas a votre da penser mais bon le mestra alors arguin just avalach en ezaïer a gama vez skuntet an rega dunan en terrene tia just avalar en terrene herve terrene enez obede rosco tu vois en tourtan point blavichu on a roga bresa pevarzeg agino agreda naudeges ga devawes aga wa da kishen gimaik betazo etuman da gimaik hein Pluganu, da Pluganu. Se tu vois deux dendro da Plugerne ga d'echwe gis Angela Duval, la imose, echwe mose. Age enez an terrenese, en droves Robertro an enesen, in oaguele di yo rudenat. In drod an enesen, pendaben, age var mor, quoi, rudenat rousse clair, age oa, nike guino André oa, cran marmous, rua peut-être au cran marmous, les cacahuètes, le nerva quoi, pile da cacahuètes, si tu vois tout, truye tout dans les nesen gada cacahuètes. Ada hude pagane de Armab, Charles Terrene Armab, et nous avons juste en derves da hamitin, varikenavian à Porto. C'est une mose no agele badesia armap ne se wagane agunan benaga la vari celta elilia cacahuète à Porto mais arehe o deux inventé dans un apéro cacahuète à Porto elilia ginette gâteau en apéro c'est tu arrêtement à c'est tu l'eau à gusum pesqueta marea dit hein pesqueta juste a l'odal ne entend à chatal obera boué dire à botre da hanke obera boué hein ben da hude me mestra et je bet merhet aga azobet ie au tiwal et Pontusval peut la voir été Pontusval les observawes agazo bon vraiment les indro et une an mais i azobet pas de pelle au renten da hagulu hein le gwen neo e anno hein gwen Marie-Paul gafti aga et l'envant oui ma wezenes herve terrene pa wayed e va relever et va wezeo a wa carte da hantan agama et pos in aberrach et plugerne et rorgoret en tourtanal tiens lison unez avawese kad ego aso da genta agi o pesquetaire agi o carte da hantan c'était ben fin helen voilà aga ama ves gwele une an so brudet un livre brudet de François Jouas Poutrel hein inez nos gre le na un tresadenu pedo o tiwala na sho narvor tu benak pelo et reacals à livaduri ou taulenu mose agi o brudet kenan dense hein évidemment alors là ama ves gwele dunan i o la bagubian e basa butalio si tu veux la varet
an imanen zo laka bagu e bas a boutelio, hag a real zo o ris a boutelio e gele laka bagu e bas. Pegir pen zo bet e pen kenta o a bet tamale deo hag ave hir o amzer pegir. Bon, là comme viché an drederen da an dervez e o tioual war leiz, quoi. Mais dans l'eau de Hinoué de Botret, bon, si tu casse qu'avec une pincée, je peine de nous dans les dit. C'est tu tant matin me strain de d'avez à fur, ag et zo begrea die la cadaneo d'alen quand tu dans Turiotan agasse Leorio deo d'alen et mossé da abusi o amzer, quoi. C'est tu bon. L'odal est sklumu gada herdin, bep so trau quoi da gas so amzer, quoi. Voilà. Ja. Ag ja, juste, mais bon, c'est tu. Mat ag ar goulen oan daus ag petra to yo daveza, bon pa vezo. Ma vez ket ken a izum de Santuriotan, pe daus ag